umukino wabaye kwa gatandatu tariki ya 26 Ukwakira 2024 wari umunsi wa 11 wa shampiyona y'igihugu cya Espagne La Liga. Real Madrid yari yakiriye FC Barcelona i Santiago Bernabeu. Wari umukino ukomeye ku mpande zombi, dore ko FC Barcelona yari ihagaze ku mwanya wa mbere n'amanota 27, mu gihe Real Madrid yo yari iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 28, irushwa na FC Barcelona amanota 3. Umukino utangira amakipe yombi yigana ndetse ashakisha uburyo bwo kubona igitego, ndetse ku mpande zombi bageragezaga kwegera izamu kugeza ubwo igice cya mbere cyaje kurangira amakipe yombi nta nimwe bashije kureba mu izamu ry'iyindi. Mu gice cya kabiri FC Barcelona yagarutse icurika ikibuga, nubwo na Real Madrid yanyuzagamo ikagera imbere y'izamu, gusa ntacyo byigeze bitanga ku ruhande rwayo, dore ko FC Barcelona yari yacuritse ikibuga ndetse yakomeje hagati mu kibuga. Yatangiye ifungura amazamu wa 54 kuri Robert Lewandowski warekuye ishoti ryiza cyane mu izamu rya Real Madrid. Ku munota wa 56 nyuma y'iminota 2 gusa, Robert Lewandowski yongeye gukozaho umutwe, umupira uruhukira mu ncundura, maze ku munota wa 77 Lamine Yamal ku myaka ye 17 nawe yahise ashyiramo ikindi gitego cya gatatu. Ku munota wa 84 Rafinha nawe azashimangira igitego cyiza cyane nawe ku ishoti yarekuriye mu izamu. Bibaye ibitego 4, ari nako umukino waje kurangira FC Barcelona itsinze Real Madrid ibitego 4-0. Gusa ni umukino wagize ubwitabire bukomeye, dore ko witabiriwe n'abasaga 78,192 nk'uko tubikesha ikinyamakuru SPN. FC Barcelona ikaba yaragumanye umwanya wa mbere n'amanota 30, mu gihe Real Madrid yagumye ku mwanya wa kabiri n'amanota 28.